guys, जो तुम dak harong situ makin along itu mana harong situ kubang along kitang hulo bang temen ini harong situ non nili lain kan dambong lo siap kerja bang lah pun nanti mana dambong muda jadi harong situ kerana apa dambong muda juga pernah muda guys ini ambillah hidup orangnya tak muda kita deh itu keluarga jo oke guys ni jo ni tum harong citung pene non kelana beda longjon lele manon damom beda napak lang pani bang jo lah le te halong situng bom ke adung nang ler manon ha mutung lang bom mate di manon nang ler lo man ni nampak lang pom la ke hono we gini tu mata halong itung senong le penang ko nang tum lang kan ni dang dei lang aku lo tadi aku lo labang acik kau lo kalau pada aku bangal laga amma lo ya lo kami tadi oh lama sih Indalah lah pethiga hantu berundalah sohar long citung binong pet mah. Aku bangai ni ta mana ajun nang leh. Dah leh satu nang thar bang lah halong itu kan. Konten tang lah mana net lah bang ni ta kami keh. Kami keh amat halong itu. Aku bangai itang pik lo itu nam rendah itang pik lo. Oh itang pik lo. Itang pik lo. Mana lah halong itu dah lah. Lah bang apulu di. Lah bang apulu lo. Boleh di. Aku army dah beli. Army ha. Army lu jadi ha. Army lu kan, army tu yang lem. Itu mah di. Army lu lah kan. Army kok aja kok lah ha. Army lu lah kan. Itu mah di. Ada keng. Kalau tak keng sak lah. Ini halong itu. Lah kan army lu lah. Telah bangsa harlong mana ada amtu ke pamarong panggil kilometer kon bag dulu ha. Non la bangsa harlong gitung pen ha amtu rong kubang ala ka kilometer ini bagat thom itu por kan. Man maksud di. Ente mana lah mau lah jirpujir pitu mesti me anu kapre tu mesti me mau nalihan pun mana naya pun apa tenang lija pun ni mah. Oh labang ni ya pun saya. Mana tu si harlong gitung lang tu kan. Ni pun tak kau korti, pun ni ya pun ni lagi. Ya telur ni dah dong. Tonde guys, harlong mah jo lahilo harlong mage. Nampak lang kono lalu halalo naya pun mage. Punya video mana sih kon kalau mana mau kapre gue bisa menjadi nampak lang mau bang lah. Nanti sendiri channel subscribe lang lah, subscribe kan, selalu stamina untuk share kan. Lancar deh kardom.